Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Turashima Imana kubw'uyu munsi duhaye, umunsi w'intsinzi ku buzima bwacu. Ndatura intsinzi y'Imana kuri wewe uriko uranyumva muri uyu mwanya. Birashoboka ko hari ahantu ukeneye ubutabazi bw'Imana, birashoboka ko hari ahantu ukeneye kubona igitangaza c'Imana mu buzima bwawe. Reka nyemerere wizerane nanje muri uyu mwanya. Ndi kwatura imbaraga zikuremera igitangaza cawe, ndi kwatura imbaraga ziguhindurira amateka, ndi kwatura imbaraga zigukiza iyo ngwara umaranye igihe kinini. Mu izina rya Yesu Kristo, akira gukira kwawe, akira kubohoka. Reka ibyawe Satani yibye yanyaze bigaruke mu izina rya Yesu Kristo. Reka umunezero wabuze igihe kinini wongere ugaruke mu izina rya Yesu Kristo. Reka akazi washatse igihe kinini Imana ikingura imiryango. Wumve telefone guhamagara, wumve abantu baguhamagara bagushakisha kugira ngo baguha akazi mu izina rya Yesu Kristo. Wowe umaze igihe kinini, haleluya, ubuze urubyaro, reka unyemerere muri kano kanya wizerane nanje. Ndarema ubuzima muri wewe mu izina rya Yesu Kristo. Umubiri wawe muzima, umubiri w'umugabo wawe muzima, umubiri w'umugore wawe muzima, ingingo zawe zose zibe nzima mu izina rya Yesu Kristo. Ukwezi kwa gatanu tugiye kwinjiramwo uzagusohokanemwo ubuhamya mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwaka urangire ari igitangaza Imana yakoze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami turagushimye kuko uri kumwe natwe, icyubahiro gikomeze kuba icawe Mwami mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana tugiye kwigiramwo uyu munsi. Ntago turi butinde. Samweli wa kabiri igice ca 22 umurongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo ni Imana igitare canje, niyo nizigira, niyo nziringira. Haleluya. Ngo niyo ngabo inkingira, ni ihembe ry'agakiza kanje, ni igihome canje kirekire kinkingira, n'ubuhungiro bwanje, n'umukiza wanje unkiza urugomo. Haleluya. Umurongo w'indwi Bibiliya iravuga ngo mu mubabaro wanje nambaje Uwiteka, ni koko natakiye Imana yanje, yumvira ijwi ryanje mu rusengero rwayo, ibyo nayitakiye biyinjiza mu matwi. Haleluya. Uyu ni Dawidi ari kuvuga ngo mu mubabaro wanje ngo nambaje Uwiteka, ni koko natakiye Imana. Haleluya. Ngo yumva ijwi ryanje. Haleluya. Iki gitondo wowe umaze igihe kinini utakira Imana, wowe umaze igihe kinini wiringiye Imana, wowe umaze igihe kinini uri kunyura mu bikomeye, reka nkubwire, Bibiliya yatubwiye ngo Imana ni igitare gikomeye, ngo ni ihembe ry'agakiza kanje, ngo ni igihome canje kirekire kinkingira. Imana ifite ubushobozi bwo kugukingira, bwo kukugwanira intambara, bwo kukurinda abanzi bawe. Imana ifite imbaraga zo gukora ibidasanzwe, bya bindi abantu bananiwe gukora, abaganga bananiwe gukora, inshuti zawe, umuryango wawe wananiwe gukora. Imana iyo tuyitakambiye, haleluya, ngo ibasha kumva ijwi ryacu. Muri iki gitondo hari umuntu ijwi rye riri bwumvikane ku Mana. Imana yasa gukora ikidasanzwe, Imana yasa kukugenderera, Imana yasa kukwiyereka, kubera ko uri umwana wayo kandi Imana igukunda, kandi Imana ikwitayeho. Mana turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Reka ukomeze mwene data, reka aranyumva, umugirire neza. Ibyiringiro bye yabishize kuri wowe Mana, kuko ari wowe Mana yacu, kuko ari wowe byiringiro byacu, ko ari wowe bushobozi bwacu, ko ari wowe mbaraga zacu. Reka ugire neza ubwoko bwawe abariko baragutakambira muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga zidasanzwe zibasange, reka imbaraga zidasanzwe zibohora ubutunzi bwabo, reka imbaraga zidasanzwe zibohora urushako rwabo, reka imbaraga zidasanzwe zibahe akazi, zibakingurira imiryango, reka imbaraga zidasanzwe zize ahakomeye mu izina rya Yesu Kristo. Witeka Mana yacu, Witeka Mana y'imbaraga, Witeka Mana ikomeye, Witeka Mana y'ububasha, ndashengera buri muntu wese umaze igihe ari kunyura mu bikomeye, ibihe by'umubabaro, ibihe by'agahinda, ibihe byo kubura urushako, ibihe byo kubura urubyaro, ibihe byo kubura akazi, ibihe byo bikomeye cyane, bisa nkaho
ari inzitizi ziri imbere y'uwo mwami, ndamusengera mu izina rya Yesu, umugirire neza. Uyu mwene data umufashe, uyu mwene data umushigikire mu izina rya Yesu Kristo. Yakire gukira kwe, yakire kubohoka, yakire imbaraga zimwinjiza akomeye, yakire imbaraga zimwicarana n'abakomeye mu izina rya Yesu Kristo. Ibyananiranye mwami, reka ubikemure. Ibibazo biri imbere ye mwami, reka ubikemure. Umubere Imana, wumve gusenga kwe, wumve gutaka kwe. Amarira ye mwami amaze igihe kinini ari kurira, mwami yahinduremo umunezero muri iki gitondo, abone kugira neza kwawe. Turagushimiye kuko uri Imana igira neza, turagushimiye kuko hari imirimo ukoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka abagirire neza bwoko bw'Imana, mugire weekend nziza.